Dom kadu kawe YouTube channel long kelang ara don apan si tamela si pini la su video long bangke nang litumpan complete YouTube channel kace open nang jia proses mate complete details a video sinang litumpan nang ke wan pilo officially nili la su YouTube channel bangke Karbi audience tuma fansi kace open lo so diara doan si tame YouTube knowledge si tame long ponik pola sinili Karbi audience tuma fansi la su a channel bangke kace open ponik lo la sinang litumpan mobile home screen long dampen sinang than pachini ponik po tum YouTube चे open ang po YouTube चे open ada pinang litum right side na tu nang litum profile logo long si tame nang litum bearing nang po nang litum Gmail long pusi tame right side long ladak si bearing nang po ladak bearing ada pinang litum view channel pulong si bearing nang po aja katum long ki lason si klaing aja katum long bangke create a new channel pula son option si bangji la son option wang lo tang litum ko pilak nang pola arrow sign hedi la kolom asona symbol long bang sin nang litum bearing nang po ila dang nang litum theklong po name pulong hedi la name pulong bangke nang litum YouTube channel amen hedi nang litum YouTube channel amen si jipi dunang pula so option long bangke pi main pen si YouTube channel kace open jim hedi hala so men sinang litum ladak pi nang po kono ni si step dolang la bang tak nang litum kace line nang ji kenang so rathema YouTube channel afan hedi mobile number phone number pen ka verify nang ji ta important pick an la sinang litum da check nang ji kenang so nang litum chrome long sila bangke kace check ik nang ji chrome long dam lo prote nang litum nili si option ang paglang pa ladak jong si tick sin si do prote nang litum phone number bangke verify ponik elo YouTube ahin pen nang litum chrome open nang bo chrome long YouTube login punang litum search nang pedi YouTube login bu search lo prote la kechengsi la sona website nang litum theklang ponik pola so website long sinang litum berik nang po ladak bere da pilason option mate la sona future nang litum theklang ponik pola pen asap so arum dam lo prote di nang litum ladak theklang pone ji channel status and futures pula so option long sinang litum berik nang po ladak bere da pilason direct redirect dat ponang litum pan YouTube puno YouTube studio long pusi tame nang pon po engke hal dak sinang litum ang ton option si tame theklong ponik po wailo ladak nang litum theklong po isi option hedi future eligibility po option dak do ladak lang ikthanang litum la so option lang sinang litum hala phone number dak verify phone number po option do la sinang litum dak theklong ponik po non bangke right si do lang mane already ni verify lo position right tick sin si ke bang lo nang litum jang si verify felang lo te dak add phone number po si bang pon channel ta successfully phone number pen verify ponik det po litum ta damra check igno nang litum YouTube channel bangke mobile number pen verify lo ma verify felang check nang ji ke important piglo la sinang litum long ku pc ke klang lo ma la pen nang litum jang sinili YouTube channel lang kimilang pro denili YouTube channel phanda subscribe ik dano tong thulo nang next video lang till then take care bye bye kardom